Tokmoka Digital News Forum under Karbi Anglong Digital News Forum ahinte da pini Presiden paling baik di Kanglo de alami family non buku pakai cikon mo Rensing Kiling alang lipan tumla Presiden Artu Bangke tum Central Committee Pensi Pokpono kami sengkol lelo masemela non ki kupi posila kimi sengkol tinako mate kupi phano la so kimi sengki aholo na jualam bangke press club putame duolo kapre long putame duolo stame Karbi Anglong bangke digital news forum pu apila digital tuma bangke non langdam polo digital kai ke litum Karbi Anglong long stame maximum news channel tum ke digital side di nali tum da chini lo nali tum ke claim alta digital ai selo stame isi press club pu bangle langdam polo te non ki do ana press club tum lamang ke ladak print media dulu electronic dulu latung ke non digital tum stame pangwisa si dulu stame digital tum kisung ana bangke digital agency kapre kadim long stame la puson cheseng pon re la soposi Karbi Anglong long stame isi la bangso digital channel digital news channel ke pang tang pon bangke mapen ke cirap itu pon pana bangke digital news channel bang kado kabi kado piglo posi la tuma phan ke cirap pon ji phan ke charchung pon ji phan kang thur pon ji phan pulote la pen digital news channel tum ahok pe ke cheklen pon nang ji phan pulote digital tum stame isi kenang sot ku pensi nile tum la Karbi Anglong digital news forum apa mahambat hekon ini dak dongmuka bitusar ko bahalong Karbi Anglong digital news forum central committee pen kebang presiden ke hai lapen kodo ko we alang itong dang rapet sartum pen tini dak chingwai chingsai ekang pen se yiliphan presiden nar puno tikang lo lapen Sonjoy terang alang lipan stame secretary tu tekang si lapen edit tu muphan stame central pen kima na tingkat deklem na ingkadam ngi asai mo an stame alang litum nang than pon ateng sin tamar jupon po lapen kroi pon tu lapen nelitum alang litum nang than ateng kan deklem gadam ji fan city sigding lo lapen kodo ko be kisung ge boilong an stame nitum arjap chip ko si jadi lam chat litum lang litum nang thana teng kan eklem gadam ji fan city sigding lo lapen kodo ko be kisung ge boilong ans ta menitum arjap khip ko si jadi lam chat lo lapen kodo ko be kisung ge boilong ans ta menitum arjap khip ko